Le ngilosi yayiyinhle kunazo zonke iy'ngilosi, igama layo uLucifer, yakhiwe kahle, inamapayipi omculo, yakhiwe ngamatshe enani eliphezulu. Iy'ngilosi zonke uma zibuka le ngilosi zayidane zijabule, zifise ukuthi zifane nayo. Yayiculela uNkulunkulu, ilida ikhwaya yasezulwini, ithandwa iwona wonke umuntu. uNkulunkulu wayeyinike i-charisma ukuthi ngale nkathi ikhuluma abantu bethatheke ubiyona isakhiwo sayo. Ngamanye amazwi amabandla asezulwini ayethoba kuyona, ejabulela ukuthi imchaza kamnandi uNkulunkulu. Le ngilosi kuthiwa yayiyinhle, yayi-perfect, yayingenalo ichashaza, yakhiwe kahle kunazo zonke. Kodwa manje since iy'ngilosi ey'ningi zayithanda ukufana nayo, ziyithanda ukuyilalela, ikhuluma kahle, icula kahle, iyinhle, kwaba khona ukuwa kuyona ngaphakathi okwabonwa uNkulunkulu kuqala. Le ngilosi uma ngabe isiya ukuyokhuluma ngoNkulunkulu yaqala ukuba silent minded. uNkulunkulu wayisenza lento in the beginning, wayitshela ukuthi yabona-ke manje sekukhona isilingo esikhulu kakhulu okumele usigweme. Usengabuya kuleso silingo, kasho ukuthi le ngilosi le njengoba isiqala ukugula, iyabona ukuthi iyathandwa ezulwini, iyabona ukuthi inkulu, uma iyibuka iyayibona ukuthi yinhle. uNkulunkulu waqala wafuna ukuyibuyisa until ingilosi zaqala zayisensa lento le, ngoba uma izokhuluma ngoNkulunkulu yayingasagcwali. Yayikhuluma kodwa ubone ukuthi ayikhona ugap, iyakwazi ukukhuluma kodwa ifike lapha, manje ayisafiki laphayana. Zaqala za-question ezinye iy'ngilosi, kwenzakalani? Le ngilosi ngaphakathi emcabangweni yayo yayisithi nami ngingaba uNkulunkulu. uNkulunkulu bamdumisa, bamthanda, nami bangincoma, bangithanda. Futhi-ke nginamandla, I'm a morning star. Ngenza ukukhanya uma ngabe kusa, ngithobisa izizwe zonke. Le ngilosi yayituseke ezulwini, uNkulunkulu eyiphakamisile embusweni wayo, yakhuluma yafunga enhlizweni yathi ngizophakama phezu kwamabandla onke, ngihlale esihlalweni sokwahlulela. Ngamanye amazwi le ngilosi yayifuna ukuba njengoNkulunkulu, ikulangazelela. Yagula isikhathi eside until yaqala yamanifesta le corruption yayo, yaqala manje ivangeli layo lashintsha. Yathi thina siyingilosi sinamandla, iproposal kaNkulunkulu ukuthi uzokwakha abantu mase balethela umsindisi onguJesu, thina kumele sikhuleke kuyena siyingilosi. Leyo nto izokwehlisa izinga lethu, ngeke sikwazi ukuthi sikhuleke kubantu nje ekubeni siyingilosi. Yaqala yathi njengoba uNkulunkulu esakhile, nathi kumele sibe ne-freedom yokuthi si-explore ipath yethu, kungabi ukuthi sikhonze uNkulunkulu. Ingilosi encane kunale ekuthiwa uMikhayeli, yethi le yayinenkazimulo yonke, iyinhle, isatshwa, ikwi-rank ephezulu kakhulu, ngoba yayibona ubuso baNkulunkulu zonke iy'nsuku, iya kwi-throne kaNkulunkulu, ngoba kuzona zonke iy'ngilosi ey'gijima kwi-throne kaNkulunkulu. Kukhona iy'ngilosi ekwi-rank yokuthi zibe seduze kaNkulunkulu, kukhona futhi iy'ngilosi ey'ncane. So le ngilosi yayinkulu ngoba ayikwazi ukuthi isondele kuNkulunkulu njalo. Kodwa-ke ingilosi enephimbo elincane futhi engenawo amandla angako yamemeza, yathi impakamo yakho iyakuwisa, iyakukhohlisa, ngoba awuyiboni nje ukuthi uyisidalwa njengoba usufuna ukuthi sikhonze wena. Le ngilosi ubuhle bayo bayidida, yacabanga ukuthi yona ingaba njengoNkulunkulu. Ingilosi engaziwa umuntu noma enganakiwe kangako, yamelana nale ngilosi enkulu kangaka ekuthiwa uLucifer. Yasho yathi ngeke sikwazi ukuyeka uNkulunkulu sikhonze wena wisidalwa, uNkulunkulu ungumdali. Kwaba khona impi ezulwini eyavuka ngoba ivangeli lale ngilosi ekuthiwa uLucifer
kwakuyivangeli elahlukile kodwa liprovoka iqiniso lithi no, kumele nathi sithi venture into our own path noma sifunele uhambo lwethu ngoba uNkulunkulu ufuna yena ukusilawula sikhonzene noma singathandi. Thina sisakhiwe ukuthi sikwazi ukuba ababusi namakhosi. Why kumele sikhonze uNkulunkulu ngenkani? Ingilosi ezinye zazi ukuthi le ngilosi ishumayela kamnandi, idumisa kamnandi, inamandla kakhulu, iseduze kaNkulunkulu. Zaqala zaquestionina zathi isambulo salo si right, maybe uma sisilandela nathi sosizakala. Kanti azazi ukuthi seziyowa naye lo. Ngokuhamba kwesikhathi ke kwaba khona impi ezulwini, uSathane eseqanjwe uNkulunkulu ukuthi awusasiyena ke inkanyezi yokusa, awusasiyena uLucifer, wena unguSathane ngoba wenzile ububi ezulwini. uSathane ke wase ehola ingilosi eziyi-1/3 zasezulwini, isibalo esikhulu kakhulu, enza impi against ingilosi zaNkulunkulu ezayiholwa uMikhayeli ukuthi zilwe nezikaSathane. Bayinqoba inyoka enkulu uDraco, yadonsa ingilosi eziyi-1/3 zasezulwini ngomsila wayo ngalenkathi iwa. uJesu uma efika la emhlabeni uthi bheka, ngimbonile uSathane ewa njengonyazi. uNkulunkulu akaze alwe noSathane kodwa wazama ukumbuyisa, kwasho ukuthi akafuna ukurepenta. Unalo moya lo we-cosmic, lo moya womkhathi othi angithobeli muntu, ngiphakeme kwayimina. That means njengoba uSathane ewuSathane akafunanga ukurepenta, ngamanye amazwi uNkulunkulu wayese emahlulela kunye nalezi ingilosi zazimnaye. Wathi uNkulunkulu sebehlulelwe, ngamanye amazwi noma bengaxolisa ngeke bexolelwe, bawile. Ingakho ke la ubona sengathi la emhlabeni uSathane unebutho lakhe, uyamzonda uNkulunkulu, uyamzonda nabantu abakhonza uNkulunkulu, akasoze abathanda noNkulunkulu akasoze amthanda. uSathane uya-understand ukuthi ufuna ukukhonza muphi omunye umuntu, kodwa ngeke-understand ukuthi ulandela uJesu noma ukhonza uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi usekukhanyeni. Laba vele abanye bayingxenye yakhe, laba badukile, okusho ukuthi uma ulandela uJesu uyazi vele ukuthi wena kahle kahle bekuphileni obuphakade. Iyona-ke into amelene nayo ngoba uyalazi ifa laNkulunkulu. Awu ngithini mina? Ngiqonda ukuthi baningi abesilisa nabesifazane, amaqhawe namaqhawekazi, uNkulunkulu ebekade eyinikele kuyena, kodwa uSathane awakwazile ukuyowalanda, wawawisa, akhubeka. Kuyimanje uNkulunkulu amphikayo, aphika yonke into ngoJesu, awavumi naneyodwa, athi ayikho kwayikona lokho, inganekwane. Uma umuntu ethi indaba kaNkulunkulu inganekwane, that means yonke into esezweni uyayiphika. Umphika uKristu osephumile ezweni. Le msebenzi kaNkulunkulu iyakwazi ukuba recover abanye bephila. Izwi laNkulunkulu liyaphila, liphila njengomuntu. Ngisasezweni ngangazi lokho, kodwa ngithe mengingena emhlabeni weqiniso ngabona ukuthi indaba yeBhayibheli iyaphila. Uma izinto zikaNkulunkulu zikuwena, yonke into kaNkulunkulu uNkulunkulu ngayifihle kuwena, uzoyi-expose. Leli vangeli likaNkulunkulu uNkulunkulu uyayikhethela ukuthi ubani afuna ukumkhulumisa. Uyayikhethela abesifazane, abesilisa, iy'ngane, athi ngifuna ukusebenza ngalo. Thola ukuthi umama uney'ngane eziwu-3, athi ngifuna le encane kunazo zonke. Njengoba kwenzeka uJese wayenamadodana ngicabanga ukuthi ayisikhombisa ayemadala, kodwa wakhetha le encane kunawo wonke, uDavide. Kwashiwo kwathiwa uDavide uzogcotshwa abe umprofethi ezweni laka-Israyeli. That means uNkulunkulu uma eyikhethela ufuna isitsha azokwazi ukuthi athi manifest, aphile kusona. Siphila-ke emhlabeni webhayi, ububi buyashesha, bunamandla, bubulala same time. Yingakho la umusa kaNkulunkulu usumkhulu kakhulu. Ekuqaleni uNkulunkulu wayengenamusa, uma uphula umthetho wena wawukade nje ujeza, kodwa manje sekuyisikhathi uSathane engakaze asiphuphe sokuthi uNkulunkulu axolele izondo zabantu.
abantu abone ngenhloso kuthi noma sebesindisiwe baphinde aphinde baxolele. That means i-level uNkulunkulu asesihola kuyona i-level yomusa whereby ikholwa lingasa holwa ngemthetho, seliholwa ngomusa. That means uzoyihlulekela wena kodwa uNkulunkulu nomusa engakuxolela zonke izinto ozenzayo, okusho ukuthi into efanele wena uyazi ukuthi kholwa, ungakholwa yimina. That day ngifunda ukuthi akumele ngikholwe umuntu, was that day uNkulunkulu ethi ngiyakuthuma ngoba wangivezela labantu ababekade bebahle babeka njengabaholi engqondweni yami, wathi no, umuntu at the end of the day. Ngabona ukuthi uNkulunkulu ngempela kumele simlandele ngoba uma uSathane akwazi ukudukisa ingilosi kangakanani-ke ubuholi ngoba buwumuntu, kodwa ubuholi obuphelele nebandla eliphelele elasezulwini nginganda ngizoma la ngizokhuleka. Baba, egameni likaJesu siyabonga ngezwi lakho, ehlisela umoya wakho, uhlambulule ibandla lakho, usibuyise uNkulunkulu endleleni, usileke ngesandla sakho, salibusisa saliphakamisa igama lakho ngoKristu Jesu, amen. Inkosi nibusise nonke.